Tribunal Constitucional pa pleno huñunakuyningmi audiencia taruarachin kikin tribunalpi. Hinaspapas internet nintakama. Botanallapaqñam sajirunku chunka iskayniyuq constitucional mañakuykunata. Mañakuykunapim kachkan referendum leypa contrampi mañakuy. Audienciam hispirun chunka achikyaypacha Lima Tribunalpi. Iskay waranja chunka iskunniyuq watapa, iskay waranja tawapachak iskun chunka pichkayuq yupaychasqa expedientepi amparo mañakuywanmi hallarirurqa. Transportes Kumbasa EIRL TDA amparuta mañarukurqa sunatu wasipa contrampi. Audienciapim magistradukuna uyariykunku tumpaq hinallataq amachaq abogadukuna parimarisqanta. Inconstitucionalidad mañakuytam mañarukullarqataq Poder Ejecutivo. Kay wataman tupaq hallarisqaq expedientepi. Kimsa chunka hukniyuq waranja kimsa pachak iskun chunka iskunniyuq leypa contrampi. Kay leywanmi musuq leykunata puririchinku Constitucionta allichachinankupaq. Iskay chunka suqtayuq waranja kimsa pachakniyuq leypa tawa chunka hinallataq tawachunka tawayuq artículo qillqakunapi ñawinchakusqanman hina. Uyarisqankupa hipantam magistradukuna abogadokunata tapupaykunku allin tantiayman chayanankupaq. Constitucional mañakuykunatam mañarukunku La Libertad, Lima, Santa, Tumbes, hinallataq Ucayali llaqtakunamanta. Audienciapim karurqaku Umalliq Augusto Ferrero Costa, hinaspapas Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, hinallataq César Ochoa Cardich magistradukuna. Tukuyninpiñataqmi magistradukuna botanapaq sajiratamunku iskay inconstitucionalidad mañakuyta, tawa amparo mañakuyta, hinallataq suqta habeas corpus mañakuyta.